फायदि बायरक सोंथिनि 1 नभेम्बरनि ऑप्शन हेजिंग सों ट्राई खालायनाय 1 नभेम्बरनि ऑप्शन हेजिंग सों ताम नंनाय हिंगाके सों 1 नभेम्बरनो सों ट्रेड नाया 2-3 days दङ पर सों ट्रेड नानाय 2-3 days दंगैनाय 2-3-4 days of दंगै सों दिबरनि 11टा बा 11टा থেকে 1:30 दं बिसिं सों ट्रेड नानाय आंखे 1 o'clock mang sus khayo nearest 1 o'clock roko ge सों support resistance ka draw khananai option hedging sosmoi na karon option hedging ka सों only 2-3% monthly target profit ge support kaise resistance kaise सों draw khananai range kaise November ni 1 November no सों mark range khai trading view ge tabuk सों expiry ke always सों full month ni nanai who always 1 month ni expiry nanai सों ge फायदि सों tabuk trade na lainai सों tabuk oro nai tongo support resistance सों bro thik khlaki manai ge support resistance belai chikon khem nai pekya tangai hingake 4-5 days por nana ba November ni yang kise parlainai सों aboni support kese draw se khaina phinai hingke सों tabuk khlailainai 13-5 ron choose khaike am pore khe सों check khlainai delta by LTV busuk delta सों check khai tongo LTV ro check khai tongo सों base manka 266 so 24,700 rogo सों 24,700 सों check khai tongo 24,700 सों 142 manka 142 सों sell nasinai onek kaham delta bo kaham no tabuk सों delta ni mote phanai nei सों tabuk P position nasi manka tolani support ke सों P nanai sakani siok sakani resistance ke सों C nanai ge taw sell mang position nanai oro sosmoi no ge sell mang na phiuka sell mang nai सों to auto play khaskai ko khaisinai khainai सों check se khaitone kintu सों sosmoi khel manai LTV no plus khakai aboni 40% mas manana jeske phano LTV no always plus khakai aboni 40% nanan try khainai okay LTV no सों 40% nana try khaitong taboro 40% bosek abono सों difference khakai सों profit mano sosmoi sell khakai सों adjust khakai tlangnai hakai se sini capital सों basirnai okay 157 rominai go 300 ni 40% ke 120 phekya go auto play khaka सों auto play khakai tabo bosok phai nai tong सों 2% phekak mane सों exit senaka profit nai de khas kharkata profit nai mokokta ke tabor phai tongo ei sosmoi check khaiton LTV bosok check khaiton sosmoi na LTV bosok phai difference phai सों difference 120 thaising mamani ao phara phai tong difference asok phake mane सों je profit mono sell khakai सों khas khare nai te kaisa position nai सों adjust khaipio nai moto haita da check khai tongo jotono LTV don thik tongo and profit no kai tongo kao kai to kha 2% phake सों exit khaikya oro 2% phakya सों exit khaimang ko सों oro exit khaimang ka tekun khlai nanglia exit khlai simangkha kao exit khas khaika to ko khaikya tabo phadi November paikha tau December bakhlai laina December bakhlainai सों boso jora tam khaima nailagena December no testing khai सों somlainai ta December सों mangkha December ni first kari second theka se second ke 3-4 days tong सों enter nanai dibor ni always 1 o'clock phairoko 12:30 theka 2 o'clock rok phano nakhe cholibo gas tong tabo support draw khainai kahi range nanai सों LTV by delta no सों adjust khainai LTV delta no always सों adjust khainai bahai bosok tam bahai choli gas सों December sosmoi no 4-5 days 1 2 3 4 days सों 5 day nakha to ko 5 day nakha dibor ni 1 o'clock roko 1 o'clock nakha
Gatabo sung check khaitong taisa sekangu expiry kintu expiry ke always 1 month full nanai sung expiry phone din 1 week ron naya 2 week ron naya always 1 month expiry ke sung tabuk support resistance sin support tongo range pura drop khaina ka 24000 no te kaisa hangka ke 23000 drop khaina ka aboni mote sung delta te ltp no sung nanai resistance ke sosmai sung si nanai hingke support ke sung soi p position nanai hingke jotono sell position nanai buy position naya hingke tawar tamangkha sung check khlainai 500 500 400 ka kaitoka 2 into 4 500 rogo 500 ki belem amount tori thango hingke yang te kaisa p position no selling position nana bo kisa bezal thango hingke sung to adjust khainai lenai 23 rogo sung te check khainai 23000 rogo sung p position no sung check khainai price bo sok choli tong aro hingke price rok asuk khapiyan tokha hingke sung always 100 above rok nanan trai khainai 100 ni dollar rogo sung nanan trai khaya hingke sung nai tongo 100 above rok tubi mano hnai hingke mayan tokha always check khakai de mote simulator sung pro ke bisa lori pha mano price rok sin naman ting tongo 2 3 4 days poren sung entry nanai hingke tabo 20000 sung range ka hamayan tokha 20000 sung range ka hamayan tokha hingke abo tekisi sung agorone bwskang rogo ei hake 23800 rogo sung tau nainani bahai 800 abo ya asuk si 100 ni niche mang jotono 100 tola mang hingke asuk bele thangi chugya hingke 24 rogo to tong nai mane delta te 100 niche phano sung to ten yoksule nasuna hingka ke sung price media mil nai gana to tong bosoro ayang b by c ni position media mili ltp abo check ma khainai sung hingke oro sung nukha 25000 tangi na kyang ya hingke sung jeske phano sin position so lori lai phio nai biang tai tlaman oh 100 120 na thojok toka 24200 na thojok toka 100 to 5 tongo 24200 to na thojok tongang 24000 nakha sell position te amon bar tai thali yang sakao karon pu ke mote henanai to si ni ke abon mote thajin price nai mote sung na sinai tabo 71 rogo ba 81 mote rogo de 81 nama sano abo 25000 range tong ke sung nakha yang price bo gana bla price same tong ke sung aboni tabo price no sung plus khai abon 40% kari difference bo phai check khainai ko difference bo phai check khainai entry na di entry point bo 8750 8160 tau sungaro 40% kane kani ltp no price add khainai 40% kare ka 60 jodi no ltp difference phaike sung so position adjust khakai sung te kaisa katal set entry na phine mote haita gata 2% da kariman nai tongo 2% kariman ke sung exit khaina ka phat amon sin target always option hedging ni sung try khai tongo option hedging ka je time bisiri maya trading rogo amorom bagai ke soje best job khainai rok business khainai rok ekdom busy bombai ke option hedging सबसे best 3 4 5 7 days baino 2 3% rok narmano aram se getau try khai tongo oro sung jeske phano bele price komo ke sung 2% roni bara expect khaya 1.5 pano sung expect khaimano sung jaga getau 1.88 sung go khas kharsinai khana kharma ka go 2% man pakha kharka tabo ko ei mate ita 2% man pakha kharka tau pakha
January hablai tabuk January trade khalanai January o support resistance na phiuka support resistance ara tom phiunai na position to change khalai gana ke change khaina sinai mo haino 24000 mo haino support resistance kaisa sang I just guess khaina bogi na mata range busake nama ka jano sang just na lema samo tabuk sang January thane January 45 days per sang trade nanai 1.34 ke 7 tarik laikya ke always diborni ekta sang nanai entry diborni ekta na khang ke tabo upper price average sungbo ke sang try khaitongo tabo 30 January ni sang sasmai no 1 month ni expiry hablainai 1 month ni expiry habai sang aro adjust khlainai tabo LTP rok observe khai busuk khai 1 month ni expiry sang sasmai nanai omo kaisa mutun arok di 1 month ni expiry sang tawna kha tabo sang support resistance check khaitongo busuk na ka sana shi rogo 110 na jaja kai tongo 110 na nalaisena aro delta bo kaham no 0.24 delta bo sang observe khaino delta nearest rok ke sang nanai ke to phakya delta 0.24 110 price naka sang shiwo naka tabo ampore p na laisna delta kana kana price kana kana ke ni ko fast phakya 110 delta ke 21 rogo delta 0.24 132 ante ke phakya gato naka 0.24 naka 0.24 same delta pla delta same naka ka सबसे best tongo gata sang hapka habine sang to moni LTV no sang kani price no plus khai abuni 40% karne difference 40% je value phaimana bon difference jodi khaka sang trade no sang exit khakai adjust khakai penai profit no sosmai sang exit khaina raita jodi no difference phakake 0.40% ni jibero LTP ni phakya tabu 97 98 phakya so 98 rom napne 98 rom nai difference ke tabu phakya khalai tongo trade nakha 2% makhan sang kharnai 0.82 phakya 0.4 0.5 41 phakya oro ni sosmai khel khaiton LTP busuk difference phaitong 9 okay tabo mana delete khane khaismangkha difference phaitokha betao 163 LTP phakya 163 LTP o sang tabo 163 LTP P position no nai sang tabo tawke shi na sinai delta 0.29 kana goni yorok nawine be LTP 163 te delta 29 nangana abon kana goni range nga sang pas pakya ko shi wo adjust khakhe mata mono 2.9 145 kya 2.7 nake ngan matongo 163 habono LTP 163 tongla gasang kisa mana sinai 0.32 ro phana cholio delta 229 ni gana ngen payo price po kisa kana kana nangnai ke ko phakya tabo sangje test na lai phunai tabo sang LTP tesa same rule 5 no LTP no plus khai nai kani LTP kani ne plus khai aboni 40% karnai belo 40% karnai ke 129 phakya 129 mane 130 rom kata difference ta phai ka sang desa trade profit mano sang exit khakai se kharpyo nai desa adjust khapyo nai tabo or difference pha phai nai di sing LTP nai khaimani tawro 2% phaikan khas kharka price thik tongo tu bosan phaikan khas kharka ro
Profit of Haitoka 2% of Harimon 129 no 129 difference of high our Kela Kaitana Pungrogo difference Pepino Kuninga Kisha 10 o'clock like a sao Kemokas and Paris Punito share profit mono difference per the light taka difference per the light oka get some past palka profit mono profit mono 10 o'clock rogo can pass palka direct 9 o'clock by and 9 o'clock rogo palia okay palnai asago pass palka pale take a tal position na profit of hinagan okay so my exit khane je profit mono exit khane about he c no same ltp same delta sananai same ltp same delta tau khaitango tau delta 0.45 tongo ltp 285 tongo okay tabu c position of something nailane delta 0.45 tai ltp ni price kana guni maman ei phakya delta 0.45 phakya ltp price mini tongo nasna phiuka entry okay tabu sang te chana la phiunai profit kaya sak profit karna bai samosan adjust khakai tong okay ltp ni price plus khainai 40% kare phiunai atau je kata entry namanya 40% 9 besok phai 225 ke 220 difference kan sen tesha fast phal pe mate hai jodino sam profit kaya ke ta khai tong go mo layer na na kisa amte hai ke kisa layer thango to profit kau koi din wai kai me ante ke khai tong go agui tong go kajing sen difference namanya difference phar phai na di 200 above hijack so khel khai tong ltp ro ni difference ro so khel khai tong to khai tong go profit of 5 ka profit of 5 tong go c position profit of 5 tong go betabo nagana bosok sobai bosok profit man lai profit of hina ka soka ta bole profit mang sinai awan sokoi tongo LTP belai komai tongo ke profit no final nai tongo premium dojo no adjust ngai tongo yo final profit final ये फके प्रॉफिट फके अन्ते हम या फके प्रॉफिट किसी से मांग प्रो नो एग्जिट खाइबा नो बेले नासिंग ये तो संदेश का प्रॉफिट ना ट्रैक खाने ये 2% टारगेट मासक पनंबा 1.7 of मांग के संग एग्जिट खाइबा मार्केट हम या फके आउट टंगो तो संग LTV डिफरेंस बस फायाबो संग ऑब्जर्व माखा तनाय ये फके प्रॉफिट संग एग्जिट खाइबा का 1.75 रन और द मार्केट हम संग एग्जिट खाइबा का गताबो तेसे फाफाय सिङाव हान बिदि प्रॉफिट खानाय गतो एमएटी 1 मते मार्केट हम 1.7 सम फालेनाय आसा बिसि खम तंगिया नो फालेस रगाको ओके फालेरका अमनो ऑप्शन हेजिंग हामबाय बेलेखिनो